Uba wan kitbok poshna ubade usti General Secretary jongga Meghalaya Bharatiya Janata Party BJP hang khadwi tarik unailar urakran hakilat at haikubor da kaba ulaong pawatla menteri kampo ying u Amit Shah ulaong paukuloy wajibab ya baru kejingkeli hayang darbar tawaan Henry kaseng Kongres po kejingalam Rahul Gandhi kamshim na ailat satya ya kedua bar berkeniat bet kumta u Amit Shah ang sajibab lut kejingkeli baru Kadang ke message nak kalian parti bagi pak penai kam tam hat bagi jinjam kita bagi niat pak parlimen tiga PE ba warla menteri ki kam po ye u Amit Shah ulalong bakloi menjubah ya berok ki jingkeli hayin dorbar thawan nai ka seng kongres apa ke jingalam jong Rahul Gandhi kam shimla ailat satya hayin dorbar bagi niat chkmat bagi niat bet daga berpentut kumne kumtai man nakasni Ningkong Rahul Gandhi uladawa bau menteri berdipet ke kampuli putih Dharmendra Pradhan udai banti ngokam nangta uladawa badai ban nyatai halor ke nit hayin dorbar Barka sorkar emtang bakala ailat ban nyatai ya kani kapang Henry kalawara sendon daki kendon daka an ke beperking susu ya ke rukom pelong eksamen hapokari brokawai ke sorkar kala syinkhya halor kani ke jinglat tu jongki jingkeli jongki eksamen bapher but kala penkiru ya ke jingpen sistem la dalap ya ibapakla nado basdang ya ke dorbar liur au benai na itung ka sorkar kala plelut kilat kilenti bandon ke jingatai halor kimat ki bapher babun bat khamtam haban wara susu iki an kiba don kam hapokari Henry Nagalyang persya balayalam na kaseng kongres kam shimla ailat satya kani ka penpau shai ka jingle bam setnyo jong kaseng kongres bat ka jing bam burom shu ya ka yeng kentang jong kari ka parlimen hakaba ki nya ki jutang kim dondor shu namar ka jingle asap jong kaseng kongres hapo ka jingelam u Rahul Gandhi hadalhi men badang ki samla pule halor ka jinglat tu ki jingkeli por ka ni kaseng kongres kalapani baka yang ringkat di samla puli henai hajala Jharkhand baka senchar lang bat ka Jharkhand mukti morcha kaju hi kaseng kongres ka khaprep ki khmat haga por baki samla ki khi lor ka jerse tungkam jong ka JPSC kisha bom kisha tet bat kisha siat der gas ka penpau shai ya ga jing arsap kinongelam kaseng kongres ki pakloi ban yalam bakla ya ki pajba bat ban pensko tho baklaru ya ki an bapher sha ki pajba tang ban buri yala ki jingduna choki hajaka bakin long kita ki jokhot liang persha bai ban ailat bandon ke jingatai hapo ke ying dorbar phosi ka seng kongres bat Rahul Gandhi ki phet yamrem penban kumta ka seng BJP kaseng BJP ngidawa na Rahul Gandhi bat kaseng kongres hi barokoi baki dei ban panmap na kipajba jongkari halor ke jing yalam bakla jongki bat ke jing bam ailat ya ka parlimen bakan trekam katkum kirukom ki badai ka badai namar amtang baka serwa ka por Henry ka serwa ka pisa khajna jong kipajba namar kamap ka parlimen kediga caka ka bakentang banyatai ki jing jong kipajba tang ban supen tumar basak hoy kumbakwa ka seng kongres datang kita hi mengilan banong na kanyang juni baju kat sampal baki samla puli de hangta bahadin bakaladang itu kejingi ki ajantan mantar ba kalawan lam yang ni gamat banyatai ka parlimen bat hadin kejingi tai lawara lo kita ki an ban perking susu lada don kanu kejing le tu kejing pelat tu kejing kli lani kinu ki kam ki bapo habede bat ka lawai jong ki samla te ka sarkar kala simkhya kita kada ulo fi bakla simkhya ni bobun kisna ya ki demand ban pa design yo education minister ka sarkar ka yang kata to education minister resign hadin busu tho ba kani ka jing ki kamla ban chuya islam ula shimi ka moral responsibility but ula resign
bat ka sarkar ka simkher hadu kata-kata banwara senan ka ang ka perking susu bakanum jasu nang ni sepa Lagi anu itu kita bawa pula ni tu. jadi lagi mentaba ka ngatai ladalap ngatai ka fine juki ka lahe ngatai ka rapat suku kurur nang tha ka imprisonment period ka nang kilabon ngatai bila trikam ke parlimen kalong ke jingno nong ya kari prokowe namar ke parlimen hi kediga caka kanu yang darbar thawan hi kediga caka ka bangin ya tai ya ki jing jing pan ba ya la baladai kata ka caka la pentut penwet man la kesi tengah thai kanum la ban long kumta bang chia sam jan tiki pan ba jing ri ki di school tu ba ka jing asap jing sing kongres ka pelong ya ki bakinum ya caka te ngi kumta kita ki jing kali bagidan ke wat numpet yang rem nagi yang darbar face ya kita debate seberapa kiba ke sarkar ka proyek